Kipulit jong ka Penusla Police Station. Kilawan ungkapan pentrano ya kani kakuar jong kani kakuar ke bahajan jong nong rengkok. Lembaga Hukum ke Subdivisional Officer ke Penusla Civil Subdivision Kipulit ke Penusla Police Station ke hiaj ke wa umsong ban penpra bat weng no ya kurukom liam bat kerkut ya gidok kha dok penat hagi benta jong ke wa umsong hajan jong sinong nong rengkok. Ya kan iki jing penpra lale akan ikatayau halo ginong rim bat katkum ka Indian Fishery Act kat praspa kendai penyau bat ru katkum ka United Khasi Jaintia District Fishery Act kat kendai spa san pesau. Kabor district kadon ya kabor katkum ka section ka Bharatiya Nagarik Suraksha Sanhita aja pulai kenang ban kang persya igi ba penia pathar ya gidok kha dok penat bat ya kimanat kimreng. Hal kani ke Green Tech Foundation ke maham ya ginu girukom rem penduk pendam ya gidok kha dok penat hakiwa. Bat hakaju ke por ke ai kublai ya ke SDU penusla bat igi pulit ke penusla petition iblale ya kan benta banyada ya gidok kha dok wa. Kipulit jong ka Penusla Police Station. Kilawan ungkapan pentrano ya kani kakuar jong kani kakuar ke bahajan jong nong rengkok kala bendai ka pro jong ki bri ki lani ki nong sinong jong ka sinong nong rengkok de menta la sedang pentrano ya kani ini pro long ke bahe sia tidak kani ka kung kepada haneng kungani lamdon suy naman paro kay tidak ka gibawan natin neng kila ngat ud hakani ka pro kani ka jingram jong kini diri sinat nani ki grup jong ki griu di bakwa jing mentoy tang ya lebih batim perkat su ya kido doa pat kiwai pat di kinong senong kami kadai kejeng pa ini kibri ki ap dok ha ni lese man ke janme pan mustet kila banwan ban sim lani wan pe dok ha hang kani ka kuar baki ariam